Od tu smo došli. Vidi koliki veliki klobuk ima. Dobar dan i dobrodošli u još jedan Dijano, Maja, Oliver vlog. Mi smo obitelj koja putuje kako nam se stvori prilika. Trebali smo ovaj vikend biti u Sloveniji, međutim silom prilika i neprilika se to nije dogodilo, ali zato smo sad tu. Na 6 km od Omiša na Radmanovim Mlinicama. Idemo napraviti džir i vidjeti gdje će nas dan odvesti. Radmanove su u stvari poznate po ovom restoranu, međutim imate još restorana na rijeci. Pa ako vam je ovdje prevelika gužva, potražite nešto drugo. Super je kod ovog dijela rijeke Cetine, odnosno Radmanovih Mlinica, je što ima dječje igralište, mala plažica. Možete uzeti brod iz Omiša pa privezati tu brod. Raznolika je ponuda u ovom dijelu. Šta govoriš, Dijano? Sve svelo na 2 topogana, 2 ljubačke. Malo su smanjili broj. Nema ni pješčanika. Nema ni pješčanika, nema ni kućice, nema ni šahovske, ali imate golf terene i ima tamo kavezi za mali balun. Došli smo do plažice. Malo je friško. A čekaj, ćemo ići? Ajde, evo idem. Znači, u koju god prirodu odemo, moramo nabasati obavezno na plastično smeće. Jer šta bi bila priroda bez ljudskih tragova? Mala slatka. Nemoj čupat, draga gljiva. A znaš ti da imaju neke gljive koje su otrovne? Da. Prošetali smo šumom, istražili brzace, bacili se u hladnu Cetinu, ali ona je hladna i u 7. i 8. mjesec nije ni čudo da je hladna u 6. U Cetini imate rafting, kanjoning, kajaking, zipline i imate penjačke staze na omiškim stinama za one koji vole penjat. Side note, zipline je, ako se ne varam, od 7 godina, tako da ćemo morati još malo pričekati za ići s Oliverom. Dijano i ja smo već bili. A nema više ribica. A ima bit da je neko ulovija sve ribice, nema više ribica u Radmanovim Mlinicama. Idemo se ugrijati malo u moru, pa smo došli na brzetovanje odmah kraj Omiša. Idemo prvo nešto pojesti u restoran odmah na plaži. A idemo naći skale. Šta ćeš ti jesti? Tunjevinu, salatu. Gospodin će picu, a ne znam šta si ti odlučio. Ja ću punjenu pljeskavicu ovaj put. Cijene su ok. Pljeskavica, đuveđ s rižom, goveđa juha, salata. Tunjevina. I Oliveru pizza. Slajo za desert. Gdje je Slajo? Evo ga. Slajo, ovo ti je kajmak Slajo. Ćeš provat? Ćeš probati? Ajde, probaj. Je dobar Slajo.
Kakva ti je bila salata? Top. Evo koliko je bila dobra salata. Mogli smo komodno naručiti jedno cijelo jelo manje. Ocjena salate? Jela sam i bolje, ali može 8. Dobro. Preporuka, dobro je, može. Može. Blizu plivaža sve. Odmah na plaži. Punjena pljeskavica, velika 9. Preporuka. Picu sam probao, 7, 8. Red kupanja, red hrane, red kupanja i evo nas u Omišu. Idemo malo istražiti. Idemo kroz istočna vrata grada u glavnu ulicu. Od crkve Svetog Mihovila idemo gore za Mirabelu, odnosno Pejovicu. Ona je znači doslovno odmah iznad crkve, par minutu uzbrdo. Zabranjeno bacanje, zato što može dole pasti jer smo jako visoko, nekome na glavu i ozlijediti ga. Izgleda kao da iz planine ide dim. Isto bi bilo bolje da ste obučeni ko Olivera, neko ja. Kako su ovo bili neki mali Omišani koji su mogli od ovako proći? Ja bih rekla da se isplati dati 5 eura za doći gore. Nećete možda doživjeti ovu kulu ni blizu kao odozdo, ali pogled je sve. Od tu smo došli. Tu je glavna gradska plaža. Ovo je most, ovo je cesta, magistrala koja prolazi kroz Omiš i radi koje uvijek gužva. Inače ovdje bude i Luna Park, tako da možete parkirati tu i uživati zicon u Luna Parku. S ove strane je pogled na kanjon, tu je Cetina, ide se tu prema Radmanovim mlinicama gdje smo bili jutros. Ovo ovdje, to će valjda biti nova obilaznica i rasteretiti tu divnu magistralu, ali bumo vidjeli jednom kad bude. Evo sad ćemo polako dole. Sad ćeš ti moći, ali ti treba pomoć. Mora ga se nositi jer ima žulj. Moraš glavu spustiti. Obići prije kiše. Glavna ova cesta koja ide uz magistralu, ovdje je prije bija Varšar, baš su lipo uredili. Još uvijek se može neko voće tamo pojesti, ovdje su dućani i sladoled i pekara. Skroz dovoljno. Oblak je progutao cijelo brdo. A ovdje smo nekad, izgleda kao da radi. Kultno mjesto za pojest poslije izlaska. I ovo vam je kraj vatrogasaca, se skreće tu livo i tu se ide sa autom do Fortice. Ali s obzirom planirali jesmo zalazak sunca opaliti na Fortici,
ali s obzirom na oblake i ovo promjenjivo vrijeme smo danas odustali od toga. Ta fortica je super za vidit, vrlo jednostavan uspon, ništa strašno. Bićete zadihani svega 5 minuta, a ostalo je relativno ravno kad idete s autom do gore. Poprilično easy, tako da ako vam vremenske prilike budu dopuštale, svakako to ubacite u svoj omiški posjet. I to je to. Toliko od nas. I vidimo se sljedeći tjedan. Ćao!